tsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ana mi eye yi ma gblẽ mi ɖe tsyɔ̃evi o be ne wòakplɔ mi le nyateƒe blibo la katã me. Megagblẽ mi ɖi o abe tsyɔ̃eviwo ene o. Va ƒo nu na míaƒe dziwo abe ale yi ke nusrɔ̃la veyawo nɔ mɔa dzi keke ma me Emmaus mɔa dzi eyi me ke ne ʋu ŋɔŋɔ kɔkɔewo me na wo la, Biblia bena ema yi me ke nɔnɔ ŋɔŋlɔwo kɔkɔe ʋu me na wo la, woabe dzi xɔ dzo eye woɖo ŋku bena aƒetɔ lae. Viwo mienye na ne míadze si be megblẽ mi ɖi o. Míeda kpe na wo. Woe bla Satana be dɔwɔnawo katã le mía dome. Dzimaxɔse ƒe gbɔgbɔ, beble ƒe gbɔgbɔ. Woe na ye wòge le mía dome. Woe ɖu dzi le mía dome. Míeda kpe na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Mawu ne do ŋusẽ mi eye míegado woe zɔ na mi zi ɖeka ke. Haleluya. Nyitsɔla míede nugble ku ɖe tanya ya ke nyi bena ɖe ne xɔ fiaɖuƒe la. Haleluya. Eye míekpɔe bena edi la fiaɖuƒe be gɔmesesea la menɔna Mawuvi geɖe alo ame yiwo ke dzina be yewoasubɔ Mawu, yewoakplɔ Mawu ɖo la. Fiaɖuƒe abe gɔmesese, fiaɖuƒe abe conscience be si dzedze bena yi ge ɖe fiaɖuƒe le me eye efia ɖe gbɔ ye yi va. Edi la menɔna mía si o eye wògblẽna nu geɖe le míaƒe subɔsubɔ ŋuti eye míemedona ye dzesi ŋutɔ tsa gɔ̃ o. Aleluya. Eye míese gɔme bena ne wodzi wo le fiaɖuƒea me la, ele bena fiaɖuƒea ne ti le me o. Eye míekpɔe le ŋɔŋlɔwo me, Yesu ŋutɔ tsa gblẽ etsɔ fiaɖuƒe la tsɔ tsɔ kple grain de sénévé ɖeke míagblẽ le eʋegbea me. Etsɔe tsɔ sɔku grain de sénévé. Egblɔ be ne wodoe la, enyina eku sue aɖe vɔ gake la ne etsi le dza enu le ke zã le do la, ezua ati gã aɖe. Ta fiaɖuƒe ya la eɖo la ti le mía me, eɖo la xɔ míaƒe agbea be ɖoƒe ɖe sia ɖe. Haleluya. Ne agbewo be ɖoƒe aɖe le yi ke fiaɖuƒea mekpɔ xɔ o la, fi ma tututue futɔ la tso axɔ luʋɔwoe ma. Magagblẽ ke ne fiaɖuƒe la mekpɔ teƒe le míaƒe agbea be ɖoƒe ɖe o la, fi ma tututue futɔ la dzato axɔ luʋɔwo. Aleluya. Eye fiaɖuƒe ya be ɖeɖefia la, nyagblɔɖilawo yiwo ke nɔ nubabla xoxoa me la, woɖe gbeƒãe eye nyitsɔla míexlẽ enu le Daniel ƒe agbalẽ me. Ale yi ke fia Nebukadnezar ku drɔ̃e fiaɖuƒe vovovoawo eye eŋutɔ hã ŋlɔ be drɔ̃ea eye wòva zi edzi bena Mawu va ɖe drɔ̃e ya fia Daniel eye wòna gɔmesesea si dzedze nunya ne wòaɖe drɔ̃ea gɔme. Aleluya. Medi bena míagatrɔ xlẽ ke elabena nyati ɖewo le fi ma yi ke medi bena ne wòa anɔ tame na mí. Ta menye bena míatɔ françaistɔ geɖewo le mía dome. Ta medi bena míaxlẽ nu le Daniel me. Daniel chapitre 2. Eye míaxlẽ le français gbe me. Daniel chapitre 2 verset 36. Nous à Tidivi ta me dit frère Paul ne wa verset 36
à 45. To coucou de demain. Daniel chapitre 2 verset 36 à 45. To coucou de demain. Mais de coucou mia to français to mi ale tore enti. Daniel chapitre 2 à partir du verset 36 à 45. À 45. C'est là le songe. Et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire. Et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or. Et après toi s'élèvera un autre royaume inférieur à toi. Puis un troisième et autre royaume d'airain qui dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer. De même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera. Et selon que tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé. Et il y aura en lui de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse. Et quant à ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et sera en partie fragile. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mêle pas avec de l'argile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Alléluia. Il broiera et détruira tous ces royaumes. Mais lui, 44, n'est-ce pas? Très bien. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il broiera et détruira tous ces royaumes. Mais lui, il subsistera à toujours. Selon que tu as vu que de la montagne, la pierre s'est détachée sans main et qu'elle a broyé le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Alléluia. Et le songe est certain. Alléluia. Et son interprétation est sûre. Alléluia. Alléluia. Nenyema nabe efegbemebe nu xexlea wa adidiria wa. Eimeke Daniel no edroa comme demna fia Nebukadnezar. Egblone bena ni a ike ne kpo statue alo nutata ike ne kpo la ebe edroa la gome nye sia azon mia ade gome na efia la ewo fia sinye fia ope fia ame si jifo pe mawu la tso fia dudu nusen kamesesen ple bubuna. Alléluia. Nous ka e Bible a dit la fia mi le fio. Nous ka e Bible a dit la fia mi o. Bena e fia dupe sia fia dupe la me ka e tso enana. Me ka e tso enana. Mau. Alléluia. Mau ye tso enana. Menyue kokokoa me awo nu nyue alo wo nu bara. Ye ntie mau tso enero. Mau tobe lonlonu la ye wo tsɔna fiaɖuƒe kple dziɖuɖu kple ŋusẽ na ame ɖe ta mawu yi ke tsɔe nɛ la gate ma wɔ nu ka o axɔe le si
eya ŋutie Biblia tona Kristo tɔ bena míawɔ nu ka o, míado gbe ɖa ɖe fiawo dziɖulawo bena nu ka o, míate ŋu anɔ agbe le nu ka me o, ŋutifafa me. Ta ne Kristo tɔ le do gbe ɖa bena trɔtrɔ ne va xɔse ɖo la nɔ asi o bena nu ka o, Mawu yi ke ɖo na fia la gate wɔ nu ka o, axɔe. Alléluia. Ta ŋgba gbɔdzɔ be o mi le doe ɖa mi le trɔ enu ahɔ. Eya yi ke nye ŋusẽtɔ la ne game agbe suko la efiawo nɔ anyi Pharaon nɔ anyi va yi tsã. Ta Mawu be nyawo le teƒe ebe Mawu ye tsɔ fiaɖuɖu na Nebukadnezar. Eya ŋutɔ tsɔ ŋusẽ nɛ. Ne ŋusẽ le Nebukadnezar ti be xɔna fiaɖuƒewoa ebe yie tsɔe nɛ. Yie tsɔ ŋuti kɔkɔe tsɔ nɛ. Alléluia. Eye wòle gblɔ nɛ bena le emegbe la fiaɖuƒe buwo dzava egblẽ nɛ zi ɖeka bena ɖe amegã medza nɔ anyi ɖa o. Nuga o. Ame buwo dzava. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. Ame buwo dzava. Egblẽ nɛ zi ɖeka. Meble be o ɖedza nɔ anyi ɖa o. Edzava yi. Ebe ame buwo dzava kaka kukui blanevɔ le kelia verset 41. Ele gblɔ bena verset 40. Fiaɖuƒe enelia asese abe gayibɔ ene. Elabena gayibɔ ƒoa nuwo katã eye wògbawo gudugudu. Ale si gayibɔ gbã nue la nenemae wòaƒo ekemewo katã eye wòagbãwo gudugudue. Fiaɖuƒe enelia la wobe ya wɔ ŋkɔ eya ne va la eya kaka fiaɖuƒe kpɔtiɔ keke abe ale ke ne gayibɔ wòkakana nu la neneae wòdza wɔ dɔe ma. Ebe esi ne kpɔ be afɔwo kple afɔbiɖewo ƒe akpa ɖewo nye etu eye akpa ɖewo nye gayibɔ la nenemae fiaɖuƒe la amae. Gayibɔ ƒe sesẽ anɔ ɖuƒe la gayibɔ ƒe sesẽ verset 40. Gayibɔ ƒe sesẽ anɔ eme elabena ekpɔ gayibɔ kple tu wotsaka. Ale si afɔbiɖeawo ƒe akpa ɖewo nye gayibɔ eye akpa ɖewo nye tu la nenemae fiaɖuƒe la ƒe akpa ɖe asesẽ eye akpa ɖe masesẽ o. Mi le se nuwo gɔmea? Ebe fiaɖuƒe la be akpa ɖewo la asesẽ. Ŋuti kɔkɔe le ŋuti, ŋusẽ le esi, kaka wo ɖe gbe kpoa enua dzɔ vɔ, kaka wo tsitre kpoa enua dzɔ vɔ. Eye vɔvɔ la nɔ wo ŋuti. Bɔle eyi ma keke tututu me la akpa ɖe la awɔ nu ka o. Meɖe kuku 2020 mea ɖe. Nu ka edzɔ? 2020-2021. Enu vi. Nu ka edzɔ? Ame sia ame wɔ nu ka o. Wa katã efiawo katã ame sia ame wɔ nu ka o. Wotu ʋɔtru. Wo nu ka Amerika gba gogo ye wotu wo ɖokuiwo le xɔ me. Vladimir Putin tɔtsa gɔ ha. Etsɔ ɖe akplɔ lɔbɔ. La be ne le va gbɔ le bureau a ŋutɔ la nɔ fia la nɔ kaka fi ma. Elabe ŋkɔ fiaɖuƒea va fi ɖe la sese. Alléluia. Vɔ nuvi tukui ma koe dzɔ le xixia katã mi kpɔ ale ke xixia katã tsaka. Nɔvio ne ɖe menyi be Mawu ve mianua ne enu ma yi edzi ke eƒe ame tɔ̃ ame nea nu ka la dzɔ? Xixia la tsaka. Xixia la tsaka. Xixia la tsaka. Ta togbɔ bena ŋusẽ le wo si, etuwo enuwo le wo si, wogblɔ bena yewo be nunya yewo be si dzedze kple tɔ vɔa gakea gbɔdzɔgbɔdzɔ. Afi ɖe le yi ke ganye etu, ganye enu yi ke atem agba. Fi ke nyagblɔɖia lea enyi kpukpui bla enevɔ etɔ̃lia bla enevɔ enelia
Eh bien, les fiamao ngolila, me dit ben na trok pofima les français mais. Eh bien, les fiamao ngolila, di fo fe maoula, ado fiadu fea de ani, si ma tron bede o. Eye epe fiadu fe, ma ide duko bubua de ke si me o. Agba fiadu fe ma o katan eye wa gle o ke eya nto ano ani tegbe. Elabena ekpo ekpeade si amefe asime da ola gecho. Elabena ekpo ekpeade si amefe asime da ola gecho di va bagaibo akobli ple etu klosalo ple sikala maugalai de nusigbona gbadegbe fia efiala droela le eme eye efe gome de deo le etepe. Novio, hallelujah. Ameyo ke wona investissement be mtido ameyo ke o jana garo o chona gacho dena investissement bitcoin ku novio enu meare nuko wona gaimeke wa amerike me po senu abe nko ha ola wa o nya be na enu ya ne yo cho yo be ga yo be nu amesi o cho demela egbona nko egbona asi hoge. Hallelujah. Obe ameyo ke cho nyemenya le ke crypto monnaie be mo le di wo obe chala ameyo ke fle bitcoin ku novia mo la o fle pokpon allo vo eva do garder me a over wasi novio ne me cho sokle nyagloria ebe nko ti adu fe ike meka ntola do ma ntola do yike anu anyire ko tegbe. Hallelujah. Me dibe na ne mi le nya yo semla mi ano sen gba kle mau pe gbogbo elabena ame yo kata wa cho wa do ki o cho defia du fe amela ogbona nko emenu poge le nko éternité me le mavo me elaben nya gloria e onko elle est certain e ja va allo nane ja remonia nane ke me ja remonia. Alléluia. Tu dis nous ikela tem a jona mi ameyo ke no nya yo khlem da ni ko nyi bena mi ano abe abuneto eni mi ano abe ameyo ke over globe so gaso de nu ya me e ja va kwasi ola o mi na sinya onti o bibi anyam le sanu mle kpo ga ngenya wa enu le jeji na mnyere ebe aula wela ela va vide ja no emela o enu a ne pemle mo amere pemle sanu ore ngenji nyama so ganye so de mu amo nenem tutu fia du fela mele egbela mele jeo mele do de glojo amere la pe o ma o fe fia du fe ya yenye yo voga kenya glori aleme ebe na ekpe ike meka amebe nko alom ameba si me dao ejava ba fia du pe yo kata ta enu yo kata amotu ega yo kata amoto de muome to de fia du pe ma o mela o java onka o ja kaka keke ke fia du pe deja nani tegbe ke ne mi senya ya la intelligence ke ya no mi asi alo nya ikela no mi asi nyi bena nyenu sen nye kesinomu nye tame susu katala to gbo bena mele fia du pe o me to gbo bena mele yi mele gbola susu nye ketaru la no nko fia du pe ma ike gbanachi yemenya mi le nyago mesemu tifia egbela ne mi gloma unya amuno na no me gede o me amuno na dolele be no mo me na ne dim amule eye no se ma o fe nyala ma o fe nya ona dole o fe jime e o glo nya tepe ma trole ma unti vone tia du fe ya me gede ame ape jime o glo be na
Et que Yesu va, il peut m'en répentez-vous car le royaume est comment? Proche. Est déjà là. Ne le trop là. Na n'entie ne trop. Et nous y qu'entie ne trop n'ibena na trop zoufia doupe y que bonala be menola be subola be dochola et na trop zoufia doupe là be ambassadeur. Le fiadoupe a y que me fiadoupe aniba di fiadoupe au bon. Yemenyami le nyagomesem. Mais trop encore, ma ou fait fiadoupe là me be tepe notole aniba di. Alléluia. Ne nous ya o me gede mia me kple gbedodo da kple mawu ƒe gbɔgbɔ be dɔwɔnawo la. Nɔvio, fima yi na va kpɔ bena amea trɔ vɔ gakea ye ŋutɔ ɖokui trɔ zu nu ka o efia mawu na eɖokui. Alléluia. Miate ma se nenea vɔ gakea mina mia se kple gbedodo da. Et nous quand il y a des pop-up quand il y a maoula ou la ameba bemela et ni bena wa onko wa de ora le unto do ki oba lome. Alléluia. Non vieux. Et nous les jochon. Et yemenye chochi doli be nyaeo. Ah. Mais le convaincu à 1000%. Mais ben encore, mais le convaincu à 1000%. N'était dans les chotilo. N'était y chotibouke. Fima oh et jolé oh novi lolole oh no. Novio maintenant pereka peve. Ne fiadoufe ya emme benu ya ike ajo me jole meola. N'était pas mourir derrière le fima jan. Najo. Alléluia. Alléluia. Elebena efia ikenye amenyenye ameabe nyenye ameabe didi ameabe de ke ikwerua nene makpo la wewa de ke nyam segomerua be nene owonewa nene owonewa nyenya ame atro dimelo etro dime enya maunya wa be maunya le voix be le setianoa mi maunya pe o be odola sendo gomecha nene ona nuewa. Alléluia. Ta amea etro vogakea yento nyi mekao efia na dokui yefe dila mekpo hofia du fe ade dokui me yefe dila mekpo bobo na mau pe lolonu. Novio et nous y a nous cessé. Alléluia. Et nous y a nous cessé. Mais nous ko a chofa. Et nous a considéré le bedodo rame. David de Togbera globena dronye djime. Sonde mon cœur. Bible a globé amebe di gloglo. Amebe di l'homme, le cœur de l'homme est méchant. Amebe di voindi ou nous kata. Me kae. Qui peut sonder? Et il y a un tout bérabena Yesu. Doufia le nye di me bedodora gae. Doufia le nye di di odi. Doufia le nye lonlondi. Et il y a ouele nous tisi doble bedodora me. Alléluia. Mi dole fomeo melo. Minya, mi dole fiadu, mi dole nuo me, mi sona nuo po. Alléluia. Mi pomena le Roma tandrelia mea, ofia nu kure se place rondede. E fima o globena hafie ne nyonde le plein tourela, ne le plein touara se kui. Medadia. Hafie wa kpo vovo to esema ike kui le swantida elebe nko. Elebe ekune ma odome. Mema. Nano leike blana meo. Ami no nano me.
Vogake ne amea va Yesu gbɔ la. Eku ya me va me bena ame xoxoa yi ke nye kluvi no fiaɖuƒe ma me o. Ele bena eku ya yi ke nye Yesu Kristo tɔ la ne wɔ dɔ le nye hã agbenye me be wòamam tso ɖa le fiaɖuƒe ma gbɔ, wòamam tso ɖa le viviti me be fiaɖuƒe ma gbɔ la. Miakpɔ bena amea la nɔ eme ɖa wa nke na va kpɔ ebe nua ŋutɔ ama. Alléluia. Alléluia. Efiaye unye. Efiaye unye. Eyi me nebe fiaɖuƒea me va o la, nebe fiaɖuƒea me le dɔ wɔm o, nebe fiaɖuƒea be ŋusẽ me le agbewo me la, facilement la nagate ma wɔ nu kɔ, anye kluvi na nu kɔ. Enu yiwo ke nye nenyi kluvi na tsã. Enu yiwo ke nenye kluvi na tsã. Alléluia. Le ya ŋutie miakpɔ nane le Yohanes 13 me. Jean chapitre 3. Miakata mienya tanya manyure allo, n'est-ce pas? Nous qu'elle est fille. Abigail. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jean chapitre 3? Alléluia. Yesu dogo kpakple Nicodème mema. Et Nicodème on raconté vagbe. Mais oh, minya bena nu fiana ne nyi choma ubo. Minya bena na. Yesu tone ben ko. Alléluia. Enyaka Yesu blonné. Verset 3. Yesu hodji eye wo blonné bena Vava mele egblom na obena ne omedi amede tso dziƒo la matem akpɔ Mawu ƒe fiaɖuƒe la akpɔ o. Alléluia. Ne omedi amede tso dziƒo la matem awɔ ŋkɔ akpɔ Mawu ƒe fiaɖuƒe la. Alléluia. Egome nyi bena gbã la Mawu ƒe fiaɖuƒe la ele bena ŋkɔ nakpɔe. Alo? Ele be nakpɔe nadoe dzesi. Eye hatie nado dzesi fiaɖuƒe la ele bena nane ne va me le woagbe me. Ye nyi bena woagbugbɔ amea gadzi. Wa adi amea to enyame. Wa adi amea to gbɔgbɔme. Alléluia. Eye enu gbãtɔ yike la na bena alo la nye dzesi bena odi amea to gbɔgbɔme la ye nyi bena nukɔ amea la doe dzesi bena tsã la yi nyi nukɔ yeku fifia la yi wɔ ŋkɔ ikpɔ agbe. Alléluia. Fifia la ne mi Mawu nyagblɔƒe la mi nya bena zi geɖea amewo xɔna si be faveur wo na Mawu lo. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Amour c'est faveur. Amour te t'a tu vas ba osbe yolo faveur na Mawu. Ta ne gamin so ebo. Okay. Emnyoa, ya be church ane na nyina mi lo. Ne na nyina mi. Mi po mu ike jore e me ke Yona gblɔ Mawu nya na Ninevetɔa. Obe kaka elãwo dzi ŋutɔ tsã mesia me ɖeviwo katã woti nu dɔ. Ils ont jeûné. Elabena okpɔ be yobe nukɔ yobe kuaya. Alléluia. Nu ike nana bena fafa gege kple nuwo katã wo va ɖe nyi be nukɔ
ne mawu be fiaɖuƒe la mawu be kɔkɔenyenye mawu be vɔvɔ megale o. Nyenya nya comme ce mot. Mawu be vɔvɔ mawu wa ŋgba le représenter ne to. Alléluia. Amere le tona mission bena le yiƒe dɔmea le dɔamea no gblɔ be nyi Kristo tɔa mere kpe mdza vɔ o. Oui, il m'a dit ça. Ben no gblɔ be nyi Kristo tɔa mere ça ne dit rien à personne. Wa no gblɔ no bena eduyame eyɔ be duyame be duyame ɖeke be no gblɔ be eyi ɖeke asime si tso fi ɖeke. Vous voyez? On y a du me tola. Ta nento le ne kaka kwa ipuna encore igblona be yere kere yona encore ya ko anya be blevi kudo ipo. Ta nene mai vont me galeo. Mauba si ho me galeo. Ne mawu pe fiaɖuƒe la wòaɖɔɖo le míaƒe agbeme la ele bena mawu ƒe vɔvɔ ya mawu ƒe asixɔxɔ mawu ƒe nyenye ya la ne wòawɔ ŋkɔ ɖɔɖo le míaƒe dzime eya nye gbedodoɖa ebena ne wome gbugbu ame agadi o la mate ma wɔ ŋkɔ o. Ma kpɔe ŋutɔ ma kpɔe o. Enya sia nya ke wona nɔ gblɔa ame aɖe te nɔ tsɔtsi me lo la te nɔ tsɔtsi me vɔa mawu ƒe fiaɖuƒe la ma wɔ ŋkɔ o ma kpɔe. Alléluia. Ne le se fiaɖuƒe la me la woma gbagblɔ nɔ be wone dzɔga alo me ɖadze. Homme d'affaires que nya bena investissement homme d'affaires américain ni homme d'affaires maman dit si homme d'affaires on y avait affaire ya bénéfice les mais américain la tourne bene va so be garder mais et y avait encore et y avait do adu parce que nya bena e ya la ne i cho eve dem la et encore et ya jeri dinai l'homme oglona be amegbeto la oglona be nyinko. Homme rationnel, être rationnel, nous sommes ike amegbeto on a là. Elle est notre point de vide. Américain tombe à bleu. Hein? Américain tombe à bleu. Ta ne ome vunkuno kude fiaɖuƒe la me be vide ŋuti o la. Na ne ke me nya no me o la encore. Na dzro be na na tso fiaɖu a on yori. Encore. Ne gba nyi bie ɖeka ŋutɔ tsã ɖe kpe be o il est boué ta kpe be amewo gbana afi ke wodzɔna ga le zitɔa zinea ɔla gba kponɔ na kpe wodzɔ ga gbãtɔ la sɔ kponɔ sɔ deme evelia la sɔ kponɔ parce que enu kebe le wɔa ekpɔ be kponɔ ŋutɔ tsã il est wɔ ŋkɔ il est gui mignon ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Vois obena e fiaɖuƒe la wotsɔ sɔku asitsala ɖe yi ke kpɔ bena ŋkɔ ke sinon nu gã aɖe le afi eyi va wɔ ŋkɔ esa nu yiwo katã le si va wɔ ŋkɔ va ƒle anyigba ma. Alléluia. Medi be ma nɔ te le afi ya. Nu kawoe nye priorité le míaƒe agbeme o. Nu kawoe nye nu gbãtɔwo le míaƒe agbeme o. Alléluia. Amere le se míaƒe ŋkɔ. Nu kae nye priorité le agbeme me o. Nu kae nye gbãtɔwo le agbeme o. Nu kae nana bena le fɔna ŋdem o. Nu kae nana bena me dana lɔ zãm o. Alléluia. Ne menye Mawu ƒe fiaɖuƒe la o la keke ma nya bena ŋkɔ lele wɔ dɔ na me ka o. Aya. Alléluia. Elle be miatrɔ agbɔ va. Sincèrement lo, elle be na miawɔ ŋkɔ miatrɔ gbɔ va.
Mais le bon mais le globena mau pe la pe mau pe gbogbodo la pere mianti. Yesu globena lenkeke mla male mede do la gba kpo se la nyigba dia. No vio mi na mia le nkure mu yo kele jonti. Nyama globena hose ple dimetrotro. Hose ple dimetrotro. Parce que nous collons joie, elle est si bena Amérique notere pipa gakpo be dodome pipa le du digona gbegbegbegbegbegbe. Ouais encore. Fille be le kwele. Mime le ba. Mime le bouger. Voilà, begble gbana. Maune peremianchi. Maune nyomi. Mi atro ado priorité au dodo. Mau pe fiadu fela. Ye pe fiadu fela kle be jojo nyenye. Ye pe fiadu fela enye afi ke ye pe lonlonu. Pomonu le. E ye pe lonlonu ole ewom le. Alléluia. Yesu tona nous serons là bena nyendu do enyi ben ko. Mau pe lonlonu. Mau pe lonlonu. Mau pe lonlonu. Non viu. Nane Paulo. Mais non nous bledem kure cho choke mais non nous bledem kure pupui meke Paulo globena. Mais nye bena nane ke matema onkao. Amami dola cho mau fe lologbo. Alléluia. Pupui mau la fiami benade. Christo tobak bemere. Et nous c'est au Jonah. Tanemi ya imau nya glofea mi gbabani mi ameko ela na bena na mova ma ugbo atrojo. Alléluia. Elis bena no va ma ugbo kwa o ne pe jagba o ah. Enu ikele vevere nyi bena le nu katamela na ne ke bega onkao gamao jo maubo. Na ne ke ngba mau da cho mau bo na ne ke me ga onko ngba mau da cho mi gbo e me ke Satan ja attaquer lotare e nyaka we gbona ma wo e to na ma wo nko frère e be nko nyaka we gbona we ne o yire aro o so nu ne o so de vio ne o so aho ne o so ni ane ye ntie be le nko e tie be le subo ore nani ma khonu le sipora bena de ela wa subo ma we o wa de vioni vas-y bogake e ba gbela ngba onko ba kasi nous sonsro ikemia so le fima ko nyi bena mi gbona be Satan allait attaquer aro ne Satan allait attaquer Christ torebe finance alors Christ torebe mariage are objectif ultime a yin ko ne gbegblebe finance o kwewa ne a onko ya meda chuma ubo nyaminya mi le nya komesemo ta ne mi ya dogbera o be combat spirituel ole wo combat spirituel voix ne me nya o wa Satana ela o enia no de ke o pona tiro bua gardien la to akpareka bola cha la to akpareka nyaminya le komesemo e ya be tamedoji no enyi be nko ya onko ya maora chomo ta nenyi be na ba yira o enu one jeji no ola no la meseme ye ola mara chomo ogwa oh nko ela so no nko facile ta prospérité amni mesure na maufe nko gbe ya lo nko ah ne Satan anya bena en te bénissant ne dasi be imele won de pe na o e benyi bena o la mara choma obwa oh ela dasi ntiwe alléluia mi ya bena amero anom le attaquer o umja dogbera ta sana oh amen ne le attaquer ala va dogbera ta ma on ko ba dasi nti into ja dasi be dodora frère ole po noa into dasi be dodora
Et la bena, nous ike ale dit que ni bena nko. Ya mami na choma. Ne Satan allait attaquer son toa. Mais quand il veut son de faire, boué bele diolo. Et là, il y avait son de faire là, non nué, vomila encore. Il y a me fait quelqu'un mi encore. Mi macho maoba, oh, lui il est content. Il est content. Il y avait oh, c'est le lait, le miel. Vogakia mi a me fait mi encore. Mi maracho maoba. Ta but ultime ni ben encore. Il a séparé mi tura le maoba. Fima emi la no tele mema. Nane ke mana bena maonko. Ma tura le maoba. Ma tera le maoba. Ye fe fiadu fe la ne like le menye. Ye fe fiadu fe la ne like le menye. E nou yo katan kanyak bela. Onye mko fiadu fe la meto. Hallelujah. Hallelujah. Mina mi ato bela. Ye me dibe mi a hoka me subon. Mi a gate ava yeji. E nya subon le ike mi aglo. Ne mi e tonya ya obogla. Mi mate ma aglevo. Wa elebe mi a note. E ye mi a onko. Mi a dogbera. Mi a dogbera. Mi a dogbera. Yesu blonyade na. E hamere le nyade de fiame. E blobe na onko. O sibe yo nye gato. O sibe yo le nupon. Vogake o onko. Onye wamenoto. Wabenkuo ban. Eye blonobena, je vous recommande, je vous exhorte à encore miafle nous kuvitike ne mia encore a chodo mia benkuoji. Mi hia kuvitike malo. Mi hia ento. Mi le fou du balo pwe. Mi le fou du pour des choses. Non le noir akpa maola iro ini 120. Allô? Médadien. Pour des choses qui vont finir. Mi ame yoke me kpobena ame yoke ya yiranto no no pa gbeme mi ave star ame mo vi tu kui ko la glona wa enu ike parce que ame gogo to le fifia mi nyabena situation ike mo le toa ina bena o le dokutri le coupe suboma wa. C'est vrai. Ndola no nami nenemo. Garu mo ma un tok pone gbo ma blona Israel bio bena yimdi la kplo ikana nyigba di o la bena nko. No ve dogo afala o nko. Wa dasi jumeta e kplo to fiko. E gbeji. E kplo to gbeji. Ameroa Yaïra le ou pas gbeme tellement que plus Yaïra le grandira, plus on le se rend compte de oh. Et nous y a quelqu'un le ici voga kia, il peut l'ouvrir encore. Et la bena oh mina meko ma ou penti kokwe. Et ya enye fia. Na ne ke matema di fo now. Na ne ke matema encore. Ma di fo now. Na ne ke me le ke me ke la di fo now. Wa globe na si o suesia ekpo na aw pasere imeke ne chodo kiona ye pe fia do fel. Alléluia. Minami adogbera. Chodo kione. Bedodora de cas, nyati de cas que la signe. Tonebe vunye nko. Vunye dibe nko. Dogbe yaro lalo. Vunye dibe nko. Vunye dibe nko. Yesu. Nusianu ike chon nkunye di. Benye meba pofia no fe ya benu ti kokwe. Nu sianu ike le nya teme. Ike hemonam. Nam se le oji. Be ma de ojo.
Saint-Esprit, Dogbera bena afetola ne perintio. Necho mutiti dove bobo perintio. Dogbera, Seigneur, remplis-moi d'un esprit de jeûne et de supplication. Mais nyanya ike mele klonao. Dogbera, Seigneur, remplis-moi d'un esprit de jeûne et de supplication. Un esprit qui est alerte. Alerte pour ton royaume. Aspiré par les choses de ton royaume. Seigneur, donne-moi un esprit alerte. Remplis-moi de vie, Seigneur. Remplis-moi de vie, Seigneur. Remplis-moi de vie, Seigneur. Yom ple ape. Yom ple didi vevie. Allez, hihi amebe nou. Hihi amebe didi ou. Wona don le ameo di le fike amebe fiadu fela mela Yesu nane kachachama ne wa chole nye dime. To bobena nye le fiadu fe ya mela fiadu fe ikenye dipo fiadu fela me toye mienye eye mienye dipo fiadu fela mebe tefe no lao. Ta enu ike le jochom le fie la medola influencer mio medola na mia gbe mia pe mawo medola na mia atemegbe aglobe ao neni nene amatro ajo ao. Tumse no vinye bobo me vai c'est de cas Ike mi mette les asam yenye nou titi do. 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 No vinye. Bena wo bogbola. Megano fiadu fwe ya mebe nou se oube influence teo. Que me gatem le wo dene tinu do bora mau adun se o gbogbo to na mau bene doli funai ne doli funai ne doli funai ne doli funai ne doli funai. Eh bien, le royaume de Dieu n'est pas dans le manger et le boire. Fiadou fait la mele nous doudou plein nous nomméo. Lève-toi, titre, toi me coucou demain. Et affaire-toi la acclérétio. Affaire-toi la acclérétio. Affaire-toi la acclérétio. Affaire-toi la accléré non nom mamé. Le Yesu Christ ben comme. Viro là ou no hia mebe fiagu pe satana be me ni bena o di o le me alo o anto chodo ki o de me pova icha e nous sema o la faom be ya tro akplo ikluvite nyeme ni do berale Yesu Kristo ben come o mlodi bena ni afeto Yesu ado mau ike minami adakbe na mau ike demi tora le viviti be fiagu pe la me eye wo cho de evi kekeli be vi la be fiagu pe me
Yesu Kristo ben come. Fufu nye dogberare novia ota. Nye dogberare hame bibola katata. Bena fiadupe ikenye viviti me benu sen obe fiadupe. Fiadupe yo katanye gbogbo mako obe fiadupe. Yo ke blewo. Yo ke tuede obe tame be nya togbe obe nuye. Nya ba home be nuye la. Le Yesu Kristo ben come. Yesu Kristo ben come. Ebe Eva bena ya ble futola be dona de siade. Le siata mie notele ben come. Eye novimo la mie yo va kekeli la me fifi la. Kekeli ne klenao, kekeli ne klena hamea, kekeli ne klena noviao, afisi afiko le la, maube kekeli ne klenao, le Yesu Kristo ben come. Paulo bena, le siao kata mena, me nyame iketi me hose, eye kakareti la signe bena, naneke, mama mira le mau pe lologbo, dogbe yara, egbero le ane le doerare no vinye, me doerane gbeolo, me doerane gbeo, je peux t'assurer, dogbe yara, be Yesu. Je me donne, Seigneur. Je me donne, Seigneur. Je me donne, Seigneur. Je me livre entre tes mains. Ofianumi ndia e oblonami bena trop be afode de banto eni bena na chodo kyo anablibo. Be Seigneur, nane ke ma hole nyasimo. Nane ke ma hole nyasimo. Naneke ma hom le wasimo. Rien ne m'arrache de tes mains. Naneke ma demda chugbo. Ma mamda chugbo. Paulo yeti. Ebe de dowa mea. De evlodoa mea. De dolelea. Le emao katamela. Mie wonko, mie utibula. Dak benere tirubulata. Lot be srotone bena, ofide ma umana avec vous. Et ton eve poranyonu. Mawe nana, mawe hona. Leo katamela. Kafu kafu na mao. Maudit Dieu et meurt. Ton eve Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi. Garde-moi. Lem de wa akpome. Potanye. Diwe me kado nye me kade nye to tinyo. Nane nye gbesiak be nonola ma son pli bakleo. Nane ma son pli bakleo. Nane ma trop à réorganiser ak benye. Ne priorité kenya ma ou pe fiadoupe la wa no te fe ban tole nye chime. Me trop be gbogbo no menye. Yesu. Ni manu ameyo ke o menati me trop. Ne me se unyala. Ma wo dokudenchi. Ma wo dokudenchi. Me tak beno Yesu. Merci Seigneur Jésus. Ma o mi chobubu na o weva fonu na mi bokokokwe amenti dokwe na tem awo for
ame matem agble abe ale ike onto ne dina agble na viwo eno to kuku de demela eyo keme de tututu la me bia tu asi we onto na fonu na mi afechi onto na yeji eye na woto le mi afechi na retro va mi afechi me na retro va mi afechi me susu me akpe na onya onye gbogbo ple akpe ne descend le mi afechi me ne hekekeli va mi afechi me le Yesu Christo ben come amen maune irami